Так, qarala, iпташ, konkurs бар, aytib turaman. Endi yurish bu sahnadan, endi yurish. Qarala, qo'ya borasan endi tag'i. Ishlab yuriysan, konkurs bara. Konkurs bara, ishlab yuriysan. Borsin. To'xtali, borsin deb. Narsasin bu, narsa? Moskvadan qaytib kelish. Narsanda Moskvada, ne qoldi? Nek binasing endi tag'i. Bu xotin qizning nafsisi qo'yan o'sa ekan ana. Qo'yan o'skani belgilaydi, qochishdan o'skani. Narsa, xotin nafsilimini? O'tirdi malay gel. Sulaymi? Mana qaytqash narsa bo'lur endi. Yo'qqa. Mana qo'yan eshitib qaytgan degan malay Moskvada baranga qibatdi. Ha, bu yillar shaybat baranga kel o'tirmadi. O'tirmadi. Ama men g'ayibli tugul. Bir kun ishdan qaytsam xotin ayta. Shu Moskvada baranga qibat ekan 1 kilogramm 30 ming 40 ming tankadi. Mana bu bizning 20 qopchiq bor. Ankayning 30 qopchiq bor, barasında sotib qaytasin dey. Xotin qizga men qopchiq qarshi kela olmayman. Hali uning joyida chiqib turadi. Tek ko'rshi Farid Kamazdashi urliqqa boradimi shu yoqqa. Qo'yan bilib qaytgan degan. Sen bilan shu Farid bilan o'tirasizda ketasin, shu. Sotda qayt. Hala kishilar bor hali. Hali tog'i tek ko'rshi Shokir shinni zavodda shidir qisqartdilar deganida ishsiz yota. Ona soqshasini ashab. Qo'ya ko'rshi meni olib boral. Moskva ko'rgan yo'q meni, bekor asxotlab bo'lmam. Baranga sotishirman degan bola. Shulay ishga o'tirib ketdik Moskvaga. Jiroq ekan mana Qozondan da tigilayrak. Barib kirsak malay, ul Moskvaning, ul buning zo'rligi, onun kengligi, onun yurtlar bekligi. Kremlda var malay. Onu endi Moskvani ko'ra olmadik. Tege degan yerdan tushib ketasing-da, ikkinchi yerdan kelib chiqasan. Shul Faridni Kalsa degan yerda qoldirdik-da, bir mashina otib bozorga hatli barangani tiyab bordik. Bozorning bir pishmog'ida o'rin topdik, rahatlanib jaylab o'tirdik-da, shunda shilaklarni, qopshiqlarni jay barang sotib o'tiramiz. Olmaylar malay barangini. Shokir ayta, "Alla Moskvalar baranga shaminni qadir dey. Umrga Tatariston baranga so'shadilar dey." Bilmayman nima aytam o'tiramiz. Teginda bunda qishqirarlar, importcha qishqirarlar, o'risha qishqirarlar. Men aytam, "Alla maqtab qoriqmi ekansan?" Shundan bilmagan ruschalar bilan qishqira boshladim men. "Покупайте картошка красная, крупная, ядреная, жармалинская." Qara Shokir, jarmal urishgan ishik bilan u. Qo'yam menda ko'rsha, bilmayman. Qishqirinda narsa bo'lsa-da. "Покупайте картошка красная, крупная, крупяная, с крупами." Baribir barangini olishi yo'q. Shulay o'tiramiz. Balki men aytam, Tatarcha qishqirib qarargadir, ana betalla endi tillarda qishqiradi. Balki men aytam birasi importni baranga deb olar. Yamagat, olag'iz, yimrak odali, oq tilli, bigrak tamli bizning baranga. Shundan malay bozordagi kishilar burilib bizning yoqqa qaradilar. Bir balakagina o'ris kelib, "Majaki откуда kartoshka dey." Men aytam Shangalshinskiy. O'zimning tug'an o'g'lining ismini aytdim. Shiva Sri Lanka shtolaydi. Dadam aytib Sri Lanka. Shundan so'ng malay dilbiga bo'y shiratda tizila boshladi. Yakiringina barangini shildira boshladilar bet. Shokir tega tutirib ulgura olmay. Qara ko'rsa, sening tega Sri Lanka deganing alla jormali degan so'z bo'ldi endi. Shulay malay barangini shudirib bitirganda, ozoqqa shilagini sotib azoblanganda endi bir kesib tashlangan tega usoq pulini qadar bir kurtka kelgan balakagina jigit kelib bosdi-da. "Ну что, Шри-Ланка, картошку продали? Я рекет гоните 100 тысяч ты." Shokir ayta, "Narsa raqibdi bu? Menga nimaga Husayn bo'l, senga bunda baranga bergancha, hozir betenda ortingdan baranga atam, pshalvon." Tege balakay kishi malay qo'ltiq ostidan bilak bo'y avtomat chiqarib Shokirning ikki butirasini tiradi. "Ты что, козел, не понял, что ли? Сказали тебе 100 тысяч. Я сейчас не дадите 10 тырык сделаю, понял?" Men o'zimda sezmasdan kisadagi tigi jilg'an oqshani shitirtatib chiqarib tigining qo'lini tuttirdim. Shunsa qiziq tigi kishi akurat 100 ming sanab oldi-da, qolganini keri berdi. Если спросят кто-нибудь еще от рэкета, скажете, что деньги пенек забрал. Deb qirq burildi-da, bizning oqshani kisasini taqib ketib bordi. Biz butun bo'lgan barangilarni, shilaklarni laktirdik, tatdik bozorning tigi boshidan chiqib yog'ina toba yugurdik. Chiqib borganda forma kelgan bir kishi to'xtatdi. "Ваши документы, инспектор налоговой инспекции, инспектор Взяткин.
Прошу водку. Водка сен кіргаш тегекші сөйлей башлады. Міне Мәскеуге келген үшін, бәрәңгі сатқан үшін, Мәскеу қатындарына қараған үшін, ашаған үшін, Кремльге қараған үшін, метрода жүрген үшін дейді, саны бәрәңгі сатқан ақшаның жартысын алып та қалды малай. Енді мындан да құтылдық деп, шатлана теге Фәрит тоқтаған жерге таба жүгірдік. Барғанда Шакир халі бітіп, көрші хайран жүгірдік, үйде бір жерге кіріп ашап шығайынды, қарбет енді почти бір сутка жаған жоқ деп, күшләп мені теге ресторан сыман бір нәрсеге алып кіріп кетті. Кірсәк малай, аның теге Бәдірәф деген жеріне кіріп, әйбәтләп шешін су біләт орағаш, хайран кіші қияфәті кіріп, үстел артына келіп отырғаш, бұтлары құлағымнан шыққан бір официант келіп басты. Что будете заказывать, ребята? А что здесь мен айтам? Пожалуйста, спагетти есть. Қара көрші сапаги деп ол? Сен нәрсе апайым, мұнда сапаги ашап отырға бізіне, не пойдет? А что еще здесь? Пожалуйста, у нас щи есть? Көрші щи пішмәген деді тұғым сауал. Щи сама кушай, поняла, да? Щи тебя еще. А что еще есть? Пожалуйста, что хотите, заказывайте. Вот Распутин есть, тут всякие водки есть, что хотите. Біз енді қалаша тұрғаш тегінің білен қаман жыл тұқмашлы бәрәңгеге қалдық. Шуны алдық та, теге өзіміз алып келген бір зұр шишәлі самогонны стаканға салып, рәхәтләніп теге бұлған қаларын тотарша зилашы отырғанда, қырыйымызға ике шебәргіна қыз келіп бастылар. Қарап тұрсаң, бір қошық су біле қауып жетарлық енді өзлерін. Вы что, ребята, иностранцы, что ли? Да, иностранцы из Татарстанца, деді Шакир. А можно с вами гужбонить? Какой тебе бандит? Мы нормальный человек. Картошка продали, вот гужбоним, садись давай. Тегелер біздің янға отырдылар. Теге біз заказайттырға қорыққан әйбірлерін шығарттыра башладылар. Распутины да, виносы да шыға бүтін үстел тұлды. Шакирдің көңілі болды, рахатланып қышқыра, шәкілтата, тегелер білі орақ ша башлады. Bir zaman muzika başlandı. Şakir şuşinki kiygen kiliş bir kaçıp gitti. Biraz bilgenden soň Şakir bilen tansap etken Şakir'nin aldığını okmanıp oturdu. Hey kara kurşu! Bu segan merjam tenin sırtı tükenen işik şımışak ha? Ha la. Menim kırıda oturgan akırına menim kolunu sepe tartıp getirip özünün köküreklerine getirdi. Попробуй, деген была. Один раз держишь 5000, два раза держишь 10 000 ты. Ondan soň жаңадан кулларымны сыйпап, көкірек тирелерine жыртып асқа түшіре башлады. Дальше держишь 50 000 ты. Менің қорқудан көздері қайды. Тезгіне қорқып Шакирге бұрылдым. Шакир 50 000-ке кірген енді. Айтам! Қимат бет ал! Бұлайда ақша қылмады, қатынға нәрсе айтырам! Әлі өз ақшаны тұтасың ба? Доңғаз! Біраз тұрғаннан соң тауға қаратып үгіз жағарды үш малай келіп, кіседегі бүтін ақшаны суырып шығарып бітірділер. Хам бүтін сумкаларын илер білән ресторанның теге басқышын әтіп жығып та жіберділер. Әлі жарай теге атын тұрысикка теге жіберген кісіге тыққан ақша қалған ие. Шуны тута теге Фәрит біле шырашасы жерге жүгірдік. Келіп жетсек, Фәритіміз жылмайып қаршалды. Әрсе жігітлер, бәрәңгі өтмеді бәлі. Бик сүмсірігіз қиылған. Мен айтам, мұнда бәрәңгеді ақшадай бәт өте екен. Шунасың ішлерге, жырақ қына түгіл, бір Мәскеу мәржасынан барып, килограммы 40 танкадан 2 кило бәрәңгі алдық жолда ашарға. Теге ларек шекілі жерлерінен енді балаларға күштен әш болырды, бір 5-6 жибашқа алдым. Шылай сүмсір қиылған келешіне қайтып жеттік, өзі біздің шақарға. Қазір ауылған ішік қайтырға енді. Әлі жарый теге жибашқа деген әйбірін қайтқаш балалар жанды ашмағаным. Жибашқа болмаған. Аның бізге ауылда пышағыма ол нәрсесі керек менде. Ну, бұл қатын қыздың нәпсісін.